Mafhungo a bulayo la xiṱuhu la nedorobo wa Collins Chabane vho-Moses Maluleke vheyani havho zwo shusha vhanzhi vhuponi uvho. Mapholisa vha ri vhanna vhararu vha vho ḓiṱama vhukuma vho bvelafho mudini uyu nga iri ya vhu-sumbe-mbili. Vhana vho pfala uri vho ḓo vhila tshelede he vha ri musi vha sa khou i wana vha Maluleke vha vha vhulaela henefho vha sia murwa wavho wa minwaha ya fumi malo o tou huvhala. Vhadzulatsini vha ri ndingedzo dzavho dza u ṱoḓa u thusa tshipondwa musi vha tshi pfa u tshilela zwigidi dzo vhuya fhedzisa vhunga vhanavho vho ita na u thuntsha thungo dzavho. At around 7:15, I heard gunshots and ran outside. I could hear the deceased son screaming for help. I could smell the gunpowder to show that the shots were fired nearby. Vhaṅwe vhadzulapo na ṋamusi a vhathu tenda zwo bvelelaho nahone vho tshivhodzhelwa nga nyofho. I am hurt because he created opportunities for local. Even now, a new project was scheduled to start on Monday. And then I am so hurt that I was not even able to sleep last night. Vhahulwane vho itela khuwelelo ya uri hu vhe na vhudzike. The SABC are busy investigating the matter. Let's not jeopardize the investigation. Let's give them space. As they briefed me from last night, we're working on this issue. As soon as we are done with the investigation, we will be able to come back to you and give you a report. Otherwise, we'll give indications and we'll never crack the issue. But also we want the community also to be calm. They wanted to block some roads. They must not do that. Let them give the police the chance to do the work. If they block the roads, I know they are angry and they must not also point fingers to people because something might happen. So let them give the police the chance to do all the investigation. They must stay calm. We are here, you can see the Premier is joining us later and we'll make sure that we get the culprits. Hodo farwa mushumo wa thabelo uri ndidza mbilu dza vha muṱa uyu wo shakiwaho. Vho-Maluleke vha vhone muthu vha vhonaho uri u itwa mushumo wa masipala wa Collins Chabane u bva tsha ṅwaha wa 2018. Vhone vho dzhena tshiṱoroni tsha vho-Joyce Bila vhe vha bviswa tshiṱoroni itsho nga vha ḽihoro ḽa ANC nga murahu ha musi masipala uyo wo vhulunga masheleni bangani yo nowaho ya VBS.